Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Фашистик Германия 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согуштук күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кол салган. Ал күн 95 жаштагы ардагер Аскар Чожубаевдин азырда эсинде. Анткени Орусиянын алыскы чыгыш аймагында аскердик милдетин өтөп жүргөн 20 жаштагы жигиттин курагы согуш жылдарына туш келип, 5 жыл чегара кайтарган. Дальний Восток, портовый шаар, пароходдор турган шаар экен. Ошо жерге барып, октябрь айы да ошо жерге бардык 40-жылы. Ошо жерде жаңы салынып аткан үйлөр бар экен, канча от салып аттыр. Ворошиловка деген мындай кичинекей шаар бар экен. Ошону чоңойтуп абдан стройко жүрүп аткан экен. Биздин барганыбызга аскер деп алып барды, бирок биздин барганыбыз строительный батальон экен. Аскер иштеп аткан. Аскер кийим берди, барлыгын берди, баарын берди. Кышы менен жумуш кылып иштеп, антип-митип жакшы жүрдүк. Күн суук, 40-жылы суук. Аякта суук болот. Анан жалаң эле биздин мекте. Аерде 4-5 батальон деп коет экен. Ар бир батальонда 1,5 миң аскерден. Балдар. Мурунку 39-жылкы барган балдар бар экен. Орус балдар, батышта. Ошого аралашып алып иштеп жүрдүк 1941-жылы 22-июнь күнү бош убак жекшемби күнү эле бай иштеп жекшемби күнү кино көрүп атсак караңгыда кабар келди. Германия чегараны бусуп, немистер Советтер Союзуна кол салып согуш баштады дейт. Баягы согуш болгондо биз иштебей калдык да. Бизди алып, ошо жердеги жалгыз бир батальон эмес, 4-5 батальон аскер көп экен да. Ошонун баарын жумуштун баарын жаап бизди Жапониянын чегине алып келипти. Караңгыда. Биз ошол Жапондун чегин кайтарып, ошо батальондор дигилер. Аскер кармап. Батышка барбай ошо жерге 5 жыл жүрдүк. Мына согуш бүткөнчө ошо жерде. Биздин барган служить эткен армиям 252 миллиметрдүү артиллерийский полк экен. Тяжелый полк. Анын огу 41 килограмм, 8 тонна жалаң жеси, дарысы 16 килограмм полк. Мен ошол бир полкто 1945-жылы согуш бүткөнчө ошо бир жерде бир полкто турдум. Биздики бирок согуш жок, баягы эле чегараны кайтарабыз. Мына бу таш жолдой кылып токойдун баарын алып таштаган жол көрүнөт. А жолдо 5 катар тикенекчи менен коргоп койгон. Киши эмес, ит эте албайт.
Biz ошону кыдырып эле кыштыр жайдыр ошону кыдырып ар жагында Жапондун аскерлери жүрөт. Көрүнүп турат. Жакын келип кайра кетет. Анан бизде приказ берген Сталин аксагал атпагыла, тийбегиле. Агер бирөөнү атып койсоңор согуш башталып кетет. Эки тарап болуп биз жеңилип калабыз. Баягы кысыл желек менен кеткиле деп тигинтип сүйлөшүп ошо жерде жүрдүк. Ошол биз дивизионго бир жерден барганда Кыргыз Орус'ta abdan bir şalon dolduruyor da bir yerden geçkende. 30'ta 25'te Kırgız balıklar var elek. O şu Kırgız balıklardan soğuş bitkinde Arabistan alıp geçip oturup Orus'u var. Nemiş balıklar da sırası bölüp geçken. Nemiş balıklar da var bolça. Ha degendelen soğuş çıkanda Nemiş balıklar da yok kılıp alıp gitti. Özbek balıklar var. Uygur, türlü nasyonlar balıklar var. Oşondan alıp oturup, dayı bilet şu, 1,5 bin askerden 5-6 asker bala kalıpız. Bir divizyonda. 1942-жылы июльда фашисттик армия Дон дарыясынан өтүп, эстердин эгин айдоочу бир топ региондорун ээлеп алган. Сталин 28-июльда бир кадамда артка чегинбегиле деген буйрук берген. Көп улуттуу кызыл аскерлер болуп көрбөгөндөй каармандык менен бир кадам жер үчүн жан аябай кармашышкан. Мунун баары тарых барактарында өчпөс тамгалар менен жазылып калды. Сталин Кремльге тегеректеп келип калганда приказ бербеди. Артка жылбагыла. Берлиндин тамак ашы анапыносу күчү ар кайсы жерде бөлүнүп калды. Арты Берлинде турат немистики. Aldı Moskva'ya geldi, emi güçlü cüynap durup, kaçırıp girebiz babaya biz çıkıp olottuk. Soğuş, biz çöngeye işte. Rukup. Bana, bu soğuğuna baklar bir yaktan gelgenler, daha soğuşka depmeye soğup, yürü giyim, koyma kolundan gelgenin cüveri batmadı mı? Bana, ıntımak degen aşağı. Кыргызстандын айыл чарбасын бүлгүнгө учураткан Улуу Ата мекендик согушта ачарчылык өкүм сүрөт. Бирок Кыргызстандын айыл эмгекчилери оор кыйынчылыктарга карабастан фронттогу жоокерлерди азык-түлүк менен, өнөр жайды чийки зат менен камсыз кылууда зор кайраттуулукту көрсөтүшкөн. Ардагердин жубайы Шарапат Чожобаева орукта күн түн дебей фронттогуда иштеп, жеңиш үчүн болгон күчүн, эмгегин аяган эмес. 41-жылы 7-класста өтүп, мектепке барып кирдик. Барсақ, bir 3 ay 4 ay оқығаннан кейін мұғалімдердің барын аскерге алып кетті. Анан салабай жабылып қалды. Үйде бар талқан алып келіп алып, bir стакан суға, bir қашық талқан салып ішіп алып ауқат қылып жүрдік. Ең аяғында талқаны суырдап кетті. Ашқа қалып анан шығарып алышты үйдегілер. Оқып. Бұл заманда мен оқыған. Ошоны менен қалқыз күштеп қалдық. Анда 8 жашар балдарды чөмөлөгө чыгарчу. Жайдыргыштыр калкыз күчтеп камсамалыз менен ойбол 5-6 жыл ошо жакта жүрдүм. Күндүр түндүр иштемей. Түнкүсүн 5-6 келин кыздар болуп алып туруп, буудай сугарабыз. Күндүз кысылча. Анан орогоробуз. Buğdaydı, kayrakta buğdaydı marlorum. Anan kombayın basabız. Bir yaydırgıçtır, bir günü karab otur degen yok da. Çömelöge. Anan kısılsa, anan barı bitip gelgenden yine anan kışında soğuk çıkenden iyi kısılsa da basab. Kasa başlaydı. Oşan düştep jiribana keyin turmuşka çıktım, yaka geldim. 3 yılda diye kayraktın başında Mart ayından başlap sokasılarga tamak kılam. Sudan salıp suğa ele kesme. Timele suyunu kaynatıp öyle kesme salıp jibirip balдар içip alıp ırdap ketip kılat. Sokaydaydı. Dedi kayraktın bari sokaydaydı. Asarçılık bir uçluğları menen kayraktın başında 95 kıdırıp gelebiz. Açığa. Ошентип 1945-жылы 9 майда ата мекендик согуш аяктайт. Бирок ошол эле жылы 9 августта Япон согушу башталып, Чожобаев ал согушка жөнөтүлөт. Япон согушунда Модасан, Хардин, Порт Артур жана башка шаарларды бошотууга катышып,
1946-жылы декабрда 6 жыл дегенде мекеніне аман есен қайтып келген. Biz birinci girip kaldık Japonya'nın soğuşuna. Değil mi? Japonya'nın primerini 2 ayga жеткізбей талқалап алып қойып. Ал iyi olmaya kaldı. Japonya'nın sapsını tepsip ötüp etti de. Bir yaktaki askerler, teknikalar güçlü oldu. Yalan bir kişinin emmesmeden. 2 ayga жеткізбей kol götürtüp Japonya'nı alıp büt bandıryanı aldı. Japon'un çekindiği dayrağı var, toktop kaldık biz. Yürüp oturup, talkana betip oturup. Dayrağı arcağı Japonya araldayken arcağı göl Sardeniz. Gene Portobu şehir var, Port Arthur degen. O şey var, toktop kaldık. Boldu. O soğuş bitti dedi. Bana. Ben mesela Harbin şehirde oturdum. Anteni yügeci verdi. Jibergen menen yol yok, eşteke yok, paraxot yürübek, temir yoldun bari talkalanıp kalgan, boşotkan bayağı eski bilinci bargan askerlerdi boşotmadı bu. Ana boş yere verip bir yıl girip kaldık o şeyekte. Ana 46. yılı dekabirde 2000 askerdi bir paraxotqa saldı. Saratıp degen çoğun paraxotqa. Paraxot menen 10 sotkede Dalni Vostok'a Rusyan yerine çıktık arcağa. Şalonga saldı, şalon menen yürüp oturup 20. dekabirde 46. yılı Prozov'a düştük. Ардагер ата 5 туғандың ортончысы. 2 ағасы соғышқа кетіп қайтпай қалған. Бирок алардын артында қалған туяқтары азыр өздөрүнчө үй-жай куруп балалуу. Ал эми бир эжесинин көзү өтүп кеткен. Учурда жалыс карындашы менен катташып турат. Жубайы Шарапат апа экөөнүн баш кошкондоруна быйыл 68 жыл толуптур. Эми мындан ары тынччылык болсун деген ардагер согуш аяктаган жылдарды мындайча эскерди. Soğuş büttü деп el uqqan жоқ та. Soğuş yürüp atat dedi. Birak bayağı Moskvadan nemislerdi kuup yürüp oturup kaçıp nemisler jönömedi. Jönögönde ardından kuup yürüp oturup bütkeni bitpegeni bitken yok. Kakıra soğuş bitti degende Berlin'e yeri nemisli kuup barıp Giltleri kaçıp gitti degende bitti dedi. Bana giltleri kaçıp etmeydi. 2 gün 3 gün burun. Айтпайды. Bildin mi? Bana bayağı saldatlar da nemisler de bilmeyle tırmışıp ok atışıp atkan. Giltleri kaçıp gitti degende nemisler de jığılıptır atpay. Bizdiki de o topa. Bana. Anan Stalin Hitler gitti degenden Stalin bir kaçtı verip ok çıkarmağına oldu. Jengildi. Anan keyin bizim askerleri var janağı. Kısılcelekti digi Neversaka saybadı bu. Oşonda dağı digi jilosun gördüler bile. Mıntık menen atıp jığıp bizim askerleri bir talayı kıyratkan. Anan tuğlarını alıp gelip jırgıtıp askerleri bir kaçtı bergenden keyin digi marşalları askerlerinin kolundaki askerlerinin barını toktat oldu, jengildik. Başıydık dep turup vermedi. Anan yok kıldı, mene oşonda diyaktan Dalni Vostok'a bizke 1 sotkada, 2 sotkada jetettiken telefon. O şehirde jirgende soğuş bitti degende 1. may günü tuttuk. Soğuş bitipti dep jırgap, urdap, zaman şapkalar üstüne hırgıtıp jırga bile yatıp kaldık aydan ay. Anan keyin anan kabar aytıştı. 9. may Dempabey'de olup mayramdasın. Birkasında. Işinin birkasını almakta 2 yıl çemez de. Yani bundan argara yerden ayın Kuday tırşılık versin. Sizler biz görgöndüğü görme bile. Biz görgöndüğü görme yaman esin balgılayın yayınlar.
Emre çöbülüler menen.